tuai ni tai au I lo mai moanga ma lo fa so songa tai au manino ma tai au toa to e mo moni manuia mai ai le li lo to soifua ia pa pe foi mo ma to wola wala wala fa au wina le ngata o tatou tiute ma faiva ia fa pe foi le nei vaenga le au nanga ia lo mai o le la mta dia foi ia le tatou ma tanga I le nei tai au le talo nga pa ia ia o ma to fale tu lava ma le nga fa lo alo wa tonu mo le lei me uma ma to te foi ina ua iai o e fa tasi mai ma to so se mea ma to te foi ma to wala au ma le nga fa lo alo ningi mai lau fa unga I lunga ai ma to e o mai le poto o le ata mai o le mala malama ma le fa uta le ngata I le o le malosi o le mana e mau ai le fia ma le oli ma le na e fa tino ai o ma to kiute ia tau so ina I ma to le toto le tamai ma mo e fa mo le mole o la wapi na wa ngelu le mene ina ia fai ai fo I le nei mafutanga I le manuia ma le fia ai vi ai le swafa o Yesu ke riso lo mato woli o lo mato faola o ia la to le mato tsalo mene ia tato langi spese fa manui nai le swafa le ali ia masanga fa afta ai lo na anga le lei mo lo na lofa ya ti tato pese fa mai e le lofa o Yesu o Yesu ua mali utalu itane e o waiau le manuia ele mata ua lea au ele pua puanga Samaleta e ola yaule pangota ele mata ualea ma fola lea ele ma fola lea lo fatele o Yesu le mata ualea le fia wa ya te au mai lo fatua ilunga ua tumu ai le mata ualea le file mua ya te au le fa moe ua fia ua maua ya mai lo wali ele mata ualea le ma fola lea ele ma fola lea lo fatele o Yesu ele mata ualea ele ma fola lea le ma fola lea alo fatele o Yesu ele mata ualea Yesu haleluya
ia. Ia. Pe umarawa le nei o langa o tātou pepese le alofa lea. Ia, au o lava ni o tātou fiu e langi vi inga ma. Pepese lo na alofa tūnoa. Wa lo na alofa o lo whape na fo i o na tātou tari tonu i. E lau tere e len whaino tātou o poina. E maua lunga e len whaino tātou waina. E lo loto. E len whaino tātou mauruina. Wa le alofa lava lea o maua i pēi tātou. Le malosi ma le ola. E ulava e whetai ai pēa la tātou fo launga. Ia ma le sou o ngalu ma pesi mai o matangi. Ia e tātou te toa lava pe a iei le file e mua le tua. Ia tātou loto o whea la e a fua mai. E a fua mai lo nā lofa. Wa ia fola mai. Nā te le tu saunoina. Nā te le tu la foi a te tātou. Pea ona moni maule i ane tonu whai pa sfutma le ono ua masani ei tātou. Wa ua whapea lava o nā lofa mai o ia ile nei lalolangi. O ia au mai ailo nā lo pele to tasi. Ina ia le whano stasi e whātua tua. Ia te ia maua uma i tātou. Le ola e whaabavau. Amene. Ia, nei tai ao. Ia, le aso sfutma le tonu o le nei vui masina. Nei tō langi ia alafa to as furu aso le si tu le. Ia vi ia le tua. O tātou to e uria manuia mai i lana tau singa. O le tātou maula i le nei tai au whamalo se ia te oe. Ia au mai ale le tu se whata oto. Alona whai upa sfuru, mata upa sfuru ma le ono. Alona whai upa iwa. Fia whai tauina la whape nei. Whata oto sfuru ma le ono, alona whai upa iwa. Mai lona whai taunga. E fili e le loto o le tangata lo na ala. A o Iova, na te whātonuina le mea ui ai. Amen. E fili e le tangata lo na ala. A o Iova, na te whātonuina le mea ui ai o ia. In English from Proverbs chapter 16 verse 9 it says, in their hearts you men plan their course, but the Lord establishes their steps. Amen. In their hearts, human plan their course, but the Lord establishes their steps. Amen. Te whai taula ia te oe malemata i oe fitu, e lusu wha, male lusu lima from the New King James Versions. Matthew chapter 7, it says, therefore whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock, and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Amen. For it was founded on the rock. If you whataua la i le tai ao nei le whaupunga whapea, developed a concrete plan for your vision. Developed a concrete plan for your vision. Ta yala ia o lea e so sonia to e le nei vai tau. Pe fa pe fea. Ona fata unu le to fa mao lo to tono lo loto. Se manu lauti o uma ona fatu ina i tono lo loto. E o lo e tau walo anga iai. O lo e ngā luenga iai, o lo nau loto e te o iai. How to fulfill your personal visions. So this is one of the principles. If you saw swani atato, ina ia, fata unu ina, ia le tō whama maolea. O so se mea lava e le lei mamanuia le o langa le nei. E lei se mea ngā oso whapua se e mai. Ele ngofo ala au fai au lau papa lau fai valele ya bisa lau fau fale ye ngei o kwa fau ale ngai le plan sa vai ngai le menga la ko kal ngo ai ma fu ma fau winga la pe yo le upotus pa ya ele je singa ke al fai se olo ai le ngofo la lo ma fau pe maka la bar kupe o kusi se aka po fu inga. O leo puta ua la le tai aore nei mo tātou. I le whauina o ni porka la me mautū ma le mausali mō lau tō whama mau.
o lo puta ua le e fili ele loto o le tangata lona ala. It is you and me that make a decision. Make a plan. Set up a program. Mafatulanga fuafuanga uma. A o le mele whaia le tua. O ia na te taita ia. O ia na te whaamata lama ia te ia te o ia fwinga ke provide. Saunia me uma. O le whai te tanga le iei i tātou me whai. O le tala le ale mātai o fitu len whai tau watu. Wa le ala ue whaafonga mana whare te sila fia. Pakusa i e surkanga ka poko. I kakanga whailonga whale i lungo lea. O le papa. O sau le makangi, sau makawhenga, a e le pa ulama lea whale. O le tangata na whaulo na whale i lungo leo nore. O whatu sa i lea, i le tangata valea. O sau le kawhenga, sau ma le makangi, pesi mai, o ngā alu, e se leo le whale. O le winga raka, e fili e o ele me whai eilo o whale. E le vai akua o lalo le alia o le me sau o le vai pe a pa, le vai pe a kelki. Ala ai ke anu mga e whai eilo o whale. E le vai pe vai ke vai ako nunga o le kumu o le maunga o le me a sau le makangi mua mua ka ia ai alua me. Le e le ngā alu e ngai ke whai au. Vai vai le ke leo polo ke ki e whai ngei o me o whale ke kele ia e mise o me o malai ke kele. E makua e lia i laro. Langa whai marikara kusiaka. A le mausa li le wha vai. Pai ngofia nga malepe runga. Ai lo ngofia la whale ke kele ma le pelepe ngofie. Le ngofia. E le leile insingia inga. Le whakulanga. O le winga la o le kala le kau whai. Ia e mana tua o se mea wai to tono o lou loto. E ta tahu ona le leona e fuafuaina. E pei ona whai mai le tala whata oto. O lau filifilinga. Ma lau filifilinga. O lau plan, ma lau plan. E mautu ai, e le ngata o le ainga, ko o lua ma le whangau. E le ngaka o le kalesia. E le ngaka o kongo le community. Ia wape po i le hakungu. O ka ngaka ia wa avea makai kai o le malo i le kaimi. Pa le mia mingiskafa i pule. Ia whaingi plans le lei. A ua ngā leo aku e whaasolo solo ia le manguia ma mea le lei. O iai le kaimi ma unga o kulanga mauanunga. Ai leingi plan le lei mo le manguia o tangata lau. Te le wape po i le alwhai au. E kau fai nga ingi nga plans le lei. Mo le manguia o le ola whaale anganga o tangata. E ka ua whale. E ka ua whangua ma ka wale. Ai a whape nganga whe ka whe hai le soifua whaale anganga o tangata. So what's the point e le lei? E le whale ala ele o le lei. O langa whaale anganga o kangaka. Ai le whape o le hanga le whale. E ka ua whale. Ka ua por kalami. Pato le messing ka ua. O le mauku, le solid o langa whaale anganga o tangata. And it all comes to the plan. Your decision as a leader. Au lau filinga. E veo e matai tai. Tai tai o le kalesia. Wa penga fo ilo wainga. O feke mga e avelo wainga in the next 5 or 10 years. O la le meke mga o ye lau whangau. Ai mase fo o e kas as an individual. Ile o langa le nei. E fa pe feo na e ho o le manguia. Ile si lima kausanga. Fai lau plan. O e umanga lau plan wa milionga re kau. Pe afa milionga. Fai pe lau plan. O nga e ua le ilu mo le li. Nga ke whaasoa soa maia. Le provisions mo le manuia o lau plan. Mo a ua e whaale kongu. A whaale kongu lau plan. A wange kua inga le tua. A wange kua langa o le plan. O le ua mai le haka o le mea. O oe maha ue whai al plan. And I believe o lau musu wat kai hau ngir ngaruanga. It all comes to your plan. O e sau o lau plan e whai. E ke wha maa losi ke alu ke whai ngaruanga. E mai le kupe, wha kau le mea ai. Kausi o maa kua, kausi lo ko rua ma lau whangau. E wha pengango develop ai lo tangata. I lau au nanga iau me whai. E lau ala ki wha whai whai. O le mau kua lau plan. E hafu ai o nga eko anga. Eko anga ke anu. Whatever way principle yang amaka ba ye kalonga be directed by a clear vision. Olono winga ia taita ina o ele to fa ua manino. O le to fa ua manino o le me wo to no lo loto ua mala malama ilo mat o lau va ai ele ngata o mata fa le tino a o mata o le o nganga. Ona lua know your potential
for fulfilling your vision ia e malama I lo wanga va mo fa tau no wina o le na to fa mama al tai one develop a concrete plan for your vision fau vale le o foi usa a wala fau prayer fasting the word of God read and meditate and study the word of God fa longo I le upu le sa o taimi o mafutanga mai te talo I le tua e fa ai loa mai ate oe e le ku esele ali mai kaimi e ka ko ke wala e nga ke langonga lau wala au e sila mai pe ai ai lo loko I me pai ka yala ka ua ke le lea you must have a clear plan inga ia mawhai ona e nga lue according to your plan o nga wha manguia mai le tua ia tua o la me la wha manguia mai ei pe a wha pe ngaro kua runga e anu I ke pasi e anu e so e mea ai solo e anu e ka wha solo sa ua ngofo le ilalo e mai se le po ka kalo mo ko kuri le tua whai so kai mi a wha pe ke le se moe mi kinga o iai lo loko e ke fia o iai I le lua fe ko se funu a makara ke mi ngai e eli ko ia me fai poiponga e le va pe manga e fai poipo a kusa ko lua ma singa sa fe me o fai poi le ai e fai lau plan o le kupe nga yo ye me uma o le kupe o le au nga ka ua le ka ko ai a le nga fa kingo ia e fa le kongu me uma God gives the vision but we makes the plan. There is no future without planning. O le tua na te tuina mai le tō whama mau. Ai o tātou e whaia le fuafuanga ma fuafuaina ni por kalame le lei. Kusi le plan. Ai mga o mia le sosoangi e alu sisi I o uso tō fine e sosoani mea te oe. Te fesili I se tangata ta mai I mea kau administration I mea kau constitua surveyor o ni architecta ka ngaka painga sosoangi aku ia ke oe ask for help ele ngan mea a pe ke alu foi fai feu ele au na le atua e ka kalo maruango foi e kuskusi lo plan e mana tua ele ai se lumanga I manguia e au noa mani fofuanga fatatia there is no future without planning o le ale lumanga inga ke fia vai e lo wolanga o le ale ko inga lumanga inga ke fia vai e I lau fanga o le ale ko inga mi ke manga e ve lau fanga o ngi kanga ka ka ua ngi ka longa ngi a onga me ka entertainment e lai fai o le plan e ke alu ave lau ka ri I ku malai ave le a onga ave fair ia ongo sai fai le lau plan o le mele I want to see you in the platform there in the next 5 or 10 years o le mele ke mga ai ala fa fair kuskusi na fai lau ka lenga fai lau diary me mo fa penga e sila mai la lo tatu woli e tupulo na lo fa ma fio mai e fa tau nu o tatu plan sa vai le kala al fa ko su ngo fa mo Proverb 16 then fai tau at al fai mo ala fe mai tala fe mo o lo le tangata sauninga o le loto a lo mai ai o vale tali le lau faiva to human belongs the plan of the heart but from the Lord comes the proper answer of the tongue. Pero ingala le upu le proper answer of the tongue. O le manguia o le wo ye. Fa fenga o le manguia le. Ale me vai la makanga. O ro I tangata sauninga o le lot o oe ma. E ka penga inga le amakanga. O le wo manga ka kalo I le tua fa singo mai le tua. This is the vision for you. E ka kau o nga e savali mai e nga luelo la ia. Ele saule tu so le suo le le sapelu le vaku le suo kipi le ko I le e ke alu nga lue inga le fangua le ai o oe ke ku ro excuse me o e ke usur ka au usa pe malu lupe vela por algo le kaule o e ke usu o le moi ku ma fanga ele ia funga sanga mo ala va ku ka le fa ka le lima ka le ongo so
la ua feo ai mai ka vale ma fe I solo mai angu fe ma moi au ka farfar ala ka angu lua ala ko ki a makaleo fa ko apunga ko ai lunga ai ko sulima mi huke ya lu aku halu fa solo ako so e ka ua lo sila fia ma lo no le o le to fa ma o le wai konge nga e sau ro le e fau vai to you and me belongs the plan of the heart. But from the Lord comes the proper answer of the tongue. Ye pe fo ni ngala wo fai mai. O te tu na tu te ore to fa mama. Ye ku sia le lunga o pepa mau fa mau manga le fo fuanga. Wo e manga o ye. Ona o fa tau nu ina le. That is God. I gave you the vision. Now you put the plan on paper, and I will work out the details. Mangaya Oi olo le fe poi vale nga fai tau mo. E fili lo loto. O oe e fai al filinga. Pe ke alu fai nga luenga. Pe ke moe, pe ke alu ke ka, pe ke alu ke ka fau. O oe fili. O lau filinga e ngei e le ka ao. Your decision today determine your future. Determine your destiny. Ioe, o le me ke fili e ngei. O le aka ngai ke vai e kai au. Ai fili le moe ngei. E o kai au. Ia whekangi sirwhanga o le ai. E o kai au. E la koe whei o uma me ke alu su. E o kai au. La koe foia inga le au. O kai mi uma ko ke o ngal malai. Ko ke foia inga. Whai lau assignment. Whai lau homework. Whawhenga nga e ho i menga. Inga ua fili lo loko. Ai, awale pa o mai ao le. O le kempalau I oso. Awale pa o mai wha I alu. Awale